Deriz başlanırga 2 minut kaldı. Artur koydasın. Суңа кол ахырсы. Син, әлбәттә. Selam yigitler. Uf, köşke girdim. Артур, син бер нәрсәңне дә онытмадыңмы? Рюкзак. Rükzakını unuttum. Tişik baş. Nişlerge, uylar tur. Yigitler, bugün nindi dersler bula? Бүген 5 дәрес. Хәзер рус теле була. Rus tilinden kontrol iş bit. Heybet, kontrol işten derslik kirek mi? Onlara nerse? Аннары физкультура. Yok. Fizkulturunu çarşambaya koşurdular. Rus dilinden sonra matematika bula. Heybet, demek forma kirek mi? Matematikadan işlemsin. Siz birge oturasınız bit. Birgiz bilen oturayım hele. Heybet, rahmet yigitler. 3. dersinde. 3-нче, 4-нче дәресләр әйләнә тирә дөнья. Ondan işlem iken. Tokta öyle. Okutuşu düşenbe günü hayvanlar bakışasına barabız diye etti. Mine bit, heybet. Соңгы дәрес инглиз теле. Анда дәреслек кирәк. Укытучы урыннарны алмаштырырга да рөхсәт итми. Bilmeyeyim işlersen. Nişlerge. Егетләр, бүген инглиз теле булмый. Сыйныф авырый. Şoyarmıysın mı? Шаярмыйм. Абау, кеше авырый, алышлы шатлана. Artur koyak gittin. Sıyını buyakta.